daga jingsu it ye kinong tri asha UMLA jong nong po constituency ha ka jingele je simbenta sha ka ji kandu balai jong nong tri asha menta ka singi hanong po ulapong daga sud rong blue kum ka rong uniform jong nong tri asha Henry pedeng jong ke program la penpendapat baya ke uniform jong ki asya on pen kelano ya karong berulong basah ke wipat ke program un hab bantit no sada ke wipat ke sud kenang ba ke sud ke bopong kan ni derong bat kinong teri asya kum ke jing burom ya ke jing teri borba jong kinong teri asya ki balawan ra ya ke jing jan jong ke tenat ke kot ke kya bat ki paj ba jong ke senong ke pakidon rong ke penia hab per ke jong ki ngayo tanggani kam tanya de than dang bakal esriem ya melung malah Mas yo semua dia berpenkelang ode ngong ladu nong haptit yang dagoi tu ang sukelang uniform di next year dagoi gerong ngot ba dewan function yang berpiawat yang dagoi gerong don bok ko pinjit da gerong ka ban ya hap bagi senrang mo ban ngat da gerong ping telaya wai melong su rum tit su rum ping belong de kat ni si biria kasyong hapi ban decide da gerong de Henry ngasngo ba kalong unta Henry Kapag sim ka bakong san, kata karong iyo, ada kemensiam jungi ka bakong san mo.